Dobio sam jedno pismo od svojih prijatelja iz Australije koji su obezbijedili finansiranje Deftera Hefte zaključno sa augustom, 1000 maraka mjesečno, neka za 4, neka za 5 emisija. Dakle, emisija od sat vremena, to nema nigdje, košta 200 ili 250 maraka kojima možemo platiti ove tehničke troškove. Da li bi iko radio emisiju od sat vremena za 200 maraka, pitam kolege, novinare. Kad ono kažu, a mnogi kažu, a mnogo je takvih komentara, kaže, neko, kaže, tog munafika plaća. Ne može se bolan ovo platiti. Nema para da se plati ovo. To se ne radi zbog para, niti se ovakve stvari mogu raditi zbog para. Da imaš energiju, volju, polet, snagu, da svake hefte, 408 hefti, budeš uz narod. Jer da se to radi zbog para, to ne bi bilo ovako. To bi bilo drugčije. A to što je ovo ovako, je upravo zbog toga što mislim da treba u našem narodu razvijati kritičku kulturu kao prvorazredni nacionalni interes. Nema boljeg, ne može biti bolje, ako se ne ukaže na ono što je zlo i naopako. Nije stvar samo Deftera, već je stvar da iz Deftera proizađu novi medijski subjekti, intelektualci, projekti koji će isključivo kritički promatrati našu stvarnost. Kakva je korist od tapšanja? Nek se tapšu oni što im se plati da ih se tapši. Naša obaveza je, a mnogo problema ima, da ukazujemo na ono što ne valja, kako bi bilo kako valja. Kako mislite primijeniti uputu o učenju ako nećeš se učiti na onome što ne valja da bude kako valja? Kako misliš otklanjati zlo i upućivati na dobro ako nećeš kazati? Moramo se učiti da uprkos žrtvama, a ogromna je žrtva, kad ja vidim stotine uvreda